Imamo Artaxes Soft Shell Grid Tech jaknu za sve vremenske prilike u jednoj interesantnoj grčkoj šari koja se zove Greek Lizard, to je zapravo maskirna šara. Jakna posjeduje 9 džepova, 2 prednja džepa, 2 unutrašnja džepa, po jedan džep na levoj i desnoj strani, jedan ovdje i 2 džepa sa zadnje strane jakne možete vidjeti ovdje da se naravno. Jakna se zakopčava pomoću zipera YKK koji može da zatvara jaknu i sa donje i sa gornje strane, pošto imate dva rajfešusa. U kapuljači se nalazi, u kraju se nalazi kapuljača koja je interesantna po tome što je za razliku od drugih jakni u kvalitetu kao i sama jakna. Također kapuljača je modabilna, ima zatezače sa strane, s lijeve i desne strane, kao i pozadi, i na kraju kapuljače nalazi se fluorescentna traka koja služi za pojačanu signalizaciju. Unutrašnjost jakne je napravljena od finog Grid Tech materijala koji ispušta vlagu, a zadržava toplotu unutra. Spoljašnost je od soft shell materijala, jakna ima blagu elastičnost. Također na pazuhnom delu možemo da vidimo i ventilacione otvore ili ventilacione trake koji nam daju dodatnu komociju. Sa donje strane jakne vidjet ćete da ovdje postoje učkuri ili trakice pomoću kojih može da se dotegne donji border. Sama jakna što se tiče materijala izrađena je od najkvalitetnijih polijesterskih materijala i sama StormTex tehnologija daje vodoodbojnost na 8000 mm i potpunu vetroodbojnost na 3000 mm. Pakovanje jakne kao korišćenje i održavanje jako elegantno.